алоқамандону ҳаводорони муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ дар тоҷикистон сол аз сол зиёд мегардад. бо пайравӣ ба суханҳои пайвастаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ки ба рушди варзиш ва солимии ҷомеа дар кишвар таваҷҷӯҳи афзун доранд, мо ин навбат роҳ пеш гирифтем ба яке аз толорҳои варзишии мамлакат ки ҷавонону наврасони зиёд имрӯз дар он ба варзиши муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ машқу тамрин доранд. Салом бачо. мақоли ҳеҷ кас аз пеши худ чизе нашуд барои муаррифии қаҳрамони барномаи навбатӣ айни муддаост, яъне барои ба самти дуруст оварда расонидани дилхоҳ нафари дигар нақши созгор дорад ва ин нафари дуввум ки таҷрибааш дар соҳаи варзиш васеъ асту чандин чеҳраҳоро ба қуллаҳои баланди касбӣ расонидааст, мураббӣ Холид Иқболшо аст. Парчами Тоҷикистонро баланд бардошт дар чемпионати ҷаҳон. мақсад қаҳрамон шуд дар чемпионати ҷаҳон. Лоиқ Икромов биё як қадам пешзанӣ. Табрик. омодагиётонро сахттар бинед ки хай ба монанди ҳамин Лоиқ Икромов қаҳрамони ҷаҳон шавем, байрақи Тоҷикистонро баланд бардорем. сабти мазкурро аз толори варзишии Фарҳод рӯи навор овардем. беш аз 200 варзишгар саргарми машқу тамринанд ба риштаи маъмули муҳорибаҳои омехта, намуди варзише ки солҳои охир дар Тоҷикистон ба авҷи аъло рушд кард. аниқтараш пас аз ифтитоҳи федератсияи таҷмаф, дастоварди тарбиятгирандагони федератсияи мазкур дар тӯли чанд соли охир шавқу рағбати ҷавонону наврасонро ба ин ришта боз ҳам дучанд намуд. аз синни 21 солагӣ ба гӯштини тарзи озод машғул будам. ҳудуди 4-5 сол гӯштини тарзи озод тамрин кардагиам ва пас аз он 2 сол ба тамрини бокс машғул будам. баъд аз бокс ба муҳорибаҳои омехта пайвастам ва муҳорибаҳои омехта 5-6 сол тамрин кардам. касби таҷриба аз намудҳои самбову бокс ва намудҳои гӯштину дигар риштаҳои варзиш бар фоидаи кори ман ва шогирдонам аст, мегӯяд мураббӣ Холид Иқболшо. бештар кӯшиш мекунем ки гӯштини тарзи озодро мо ба роҳ гузорем, зеро ки дар мусобиқаҳое ки дар муҳорибаҳои омехта мегузарад 60-50% аз ҳисоби ҳамин гӯштини тарзи озод аст. ёдрас мешавем ки дар маҷмӯъ дилбохтагони риштаи муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ ки шомили дастаҳои Лиён, Ҷалол, Халид ва дигар тимҳои шаҳри Душанбе ва ҳудуди кишвар мебошанд, аз ҷониби федератсияи таҷмаф дастгирии ҳамаҷониба ёфта ба мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ сафарбар мегарданд. ба мисоли рӯшан аз ҳамин толор ва таҳти мураббигии ҳамин мураббӣ як қаҳрамони ҷаҳон ва 4 қаҳрамон аз чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон ба воя расиданд. аз соли 2021 мешавад дар таҷмаф шогирдои худро равон мекунем ва натиҷаҳои хуб ҳам доданд. Лоиқ Икромов 2 сол мешавад ки қаҳрамони ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҷмаф шуд. пас он ба қаҳрамони ҷаҳонӣ рӯйхат ёфт. дар вазни 56 килограмм ӯ баромад кард ва қаҳрамони ҷаҳон шуд. барои муваффақ шудан чӣ қадар вақту чанд солҳо мегузарад ки дар ин толорҳои варзишӣ арақи ҷабин мерезонад. пас ин болои педестал ҷои якум хеле мушкилӣ аст. аз рӯзе ки ҳамин мусобиқаҳои таҷмаф ба назар гирифта шуданд, хеле ҷавонон бисёр ҳавасманд шуданд бар муҳорибаҳои омехта. шумораашон сол то сол бештар шудааст. бисёри бачаҳо вақте мебинанд ки ҷавонони тоҷик дар арсаи байналмилалӣ байрақи ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд мебардоранд, инҳо ҳам ҳавасманд шуда ба толори варзишӣ меоянд. Лоиқ Икромов бо 4 ҳамдастаҳояш Али Муҳаммад Давлатов, Умед Саидов, Иброҳим Шарифов, Муҳаммадёри Абдураҳмон яке аз беҳтаринҳои федератсияи таҷмаф мебошанд. ман Давлатов Али Муҳаммад яке аз варзишгарони ҷумҳурии Тоҷикистон. ман аз устодам Салимов Холид хеле миннатдор ҳастам ки маро бар ин дараҷа расонидааст. ман дар соли 2022 дар яке аз организатсияҳои таҷмаф ҷои аввалро гирифтам ва ман боз мехоҳам дар мусобиқаҳои оянда ҷои аввалро ишғол намуда дар дигар давлат парчами Тоҷикистонро бардорам. мо ба наздикӣ аз чемпионати ҷаҳон дар шаҳри Албания буд, аз намуди муҳорибаҳои омехта дастаи Тоҷикистонро муаррифӣ намуда дар он ҷо байни калонсолон дар вазни 56-7 килограмм ҳам ҷои аввалро ишғол намуда парчами Тоҷикистонро баланд бардоштем.
ما میخوایم در آینده باز هم از این هم بخلاهای بلند نایل شده پرچم تاجیکستان رو بلند برداریم. سال 2023 чемпионати ҷаҳон оид ба санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ ки дар ҷумҳурии Албания доир гардид, боз як саҳифаи нави таърихиро барои Федератсияи таҷмаф боз намуд. Миёни 600 варзишгари беш аз 40 кишвари олам Тоҷикистон садрнишини ҷадвал гардид. варзишгарони ҷавони тоҷик аз 18 то 20 сола маҳорати баланди варзишии худро ба тамоми ҷаҳониён нишон доданд. 7 медал аз ин мусобиқот ба хазинаи варзишии кишвар ворид гардид. варзишгарони ҷамъи 20 сола соҳиби 10 медал гардиданд ки миёни онҳо тарбиятгирандагони тими Халид Лоиқ Икромов низ буд. Лоиқ Икромов номи худро бар рӯйхати парчамбардорони кишвар навишта кард. ҷамъулҷамъ 17 медали таҷмаф ва тӯҳфаи хуби хотирмоне дар самти рушди ин риштаи варзиш. وقتی در چمپیونات جهان جای یکم رو میگیره عموما این دیگر احساسات هست. ما کلوب تیم خالد میناداری خود رو با روبر تاجماف دوران جورایف میرسونیم که چنین مسابقه رو برای جوانان ما فراهم میکنن تا جوانان ما در این مسابقه شرکت ورزیده تجربه خود رو کافی نموده و در مسابقه بین المللی برآمدهای نقض کنند. میناداری خود را با پیشوای ملت و رئیس شهر دوشنبه میرسونیم که برای ما جوانان چنین تالارهای ورزشی شرایط خوب را فراهم آورده است. پس از موفق گردن ورزشکاران کشور در شرکت‌های بانفوذ از قبیل خردکار، بلاتور و UFC و امثال اینها، نورسان و جوانان پرچمبرداران کشور را به خود ایدئال انتخاب میکنند. لایق اکراموف با چنین مهارت و استعدادش دقت مربی خالد اقبالشاه را به خود جلب نمود. او اکنون امکانیت خوبی راه یافتن به مسابقه‌های کسبی را دارا میباشد. طرز درس دادن استاد من به من پسند میباشد که در همین نمود MMA خیلی به کار میاد. خالد اقبالشاه تاکتیکای مربیگیش را از دیگر مربی با تجربه و کاردان بختیار ترسونوف آموخته است و این تجربه را همکنون به شاگردان خود یاد می‌دهد. وقتی رقیب سر بالا کرد بدروی رقیب لینگ عقیب میکنه در پوچه دیمش میگذاره وقتی پوچه دیم در گذاشتیم ایجا میخزیم سنی میونش میره هپ رقیب با پوش میافته. امید سعیدов و علی محمد دولتов را با همین تاکتیک‌های از خود نموده با مسابقه‌های در پیش ایستاده آماده می‌سازد. همچنین مسابقه جام رئیسی شهر دوشنبه به نزدیکی دایر می‌گردد که تربیت‌گیرندگان تیم خالد با تعداد 35 نفر نورس امیدبخش آماده شرکت در این چوربینی ورزشی را صاحب گردیدند. با ابراز او امکانیت جوانان امروزه وطن خیلی وسیع گردیده است. مهیا نمودن تالار و میدانچه‌های ورزشی، انفراساختار زمانوی، شفاف و عادلانه بهاگذاری در مسابقات فدراسیای تجمف از بخت بلند ورزشکاران تاجیک درک می‌دهد. تجمف برای ورزشکاران ما خیلی امکانیت‌های خوب داده است تا اینها پرچم جمهوری تاجیکستان را در چمپیونات‌های جمهوری و چمپیونات‌های آسیا و چمپیونات جهان بلند بردارند. با ما شرایط رو فراهم کرده است که در پیش وقتی ما تمرین میکردیم این شرایط نبود. مقصد مسابقه برگزار میکنیم، مسابقه بانفوذ برگزار میکنیم، جوانان ما از این خیلی تجربه‌های بلند میگیرند و در چمپیونات‌های آسیا و چمپیونات‌های جهان تجربه کافی میگم برآمد نقض میکنم. آرزو دارم باز هم با اخلاقای بلند ورزش نایل گشته در آینده تاجیکستان عزیز ما رو معرفی نماید. این آرزوها و آرزوهای دیگر جوانان و نورسان تاجیک در زودترین فرصت عملی خواهند شد، زیرا سرعت رشد فدراسیای تجمف خیلی چشمرس و ذوق مربیان این رشته با درس آموزی و چهره‌سازی بلند است.